umukino ugiye gutangira mu kanya ku isaha saa 12 bigiye guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Al Hilal Wad Madani. Reka turebe byinshi biraza kuranga uyu mukino hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Al Hilal Wad Madani. Duhereye ku ikipe ya Al Hilal Wad Madani, ni ikipe imaze iminsi yo gukorera pre-season hano mu Rwanda, ariko hitegura umwaka w'imikino utaha wa shampiyona Sudani n'imikino nyafurika CAF Confederation Cup. Ni ikipe yatomboye task muri Kenya, kandi imikino yayo izayakira hano mu Rwanda kuri Stade Amahoro ya CAF Confederation Cup. Ntekereza ko ni ikipe ije gutanga akazi kuri Rayon Sports, kandi ntekereza ko ni igipimo cyiza kuri Rayon. Rayon ni ikipe nziza, ikipe yatwaye Sekafa, ikipe iri mu bihe byiza. Ikipe ya Al Hilal Wad Madani, ntekereza ko umutoza wayo yabonye igihe kinini cyo kwiga Rayon Sports, yarayibonye muri Sekafa, muri Friendlies game, kuri match ya Matare. Ntekereza ko hari ibintu aje kwereka ba Rayon, aje guha igipimo kinini Rayon, kandi nawe aje guhabwa igipimo kinini kuri Rayon Sports. Ntekereza ko uyu umutoza wa Al Hilal Wad Madani araza gukina ahereye muri defense, aza yubaka akina imipira yo hasi yihuta, niyo mipira Barabu bakunda gukina. Amakipe yo mu Barabu yakunze kugora amakipe yo mu Rwanda cyane cyane, twabonye nka APR kuri Pyramide, nka Rayon kuri Al Hilal Benghazi. Rayon inganya 1-1 na Al Hilal Benghazi yo muri Libya, nuko Al Hilal Benghazi gatsinda kuri penalty. Ni amakipe akunda kugora amakipe yo mu Rwanda nyine, ko ntekereza ko hari ingingo nani umutoza mwiza yarabibonye, nawe yagize umwanya wo kwiga uyu mwuga Al Hilal Wad Madani. Ntekereza ko uyu mutoza arasa gukina wa Al Hilal Wad Madani yugarira cyane, ariko akoresha n'impande cyane muri counter attack. Afite ni ikipe ikunda kugira impande zihuta, ni amakipe yombi yo muri Sudani yabitweretse. Ntekereza ko ni nka karica, ni nk'umuco babigize umuco. Twabibonye kuri Al Hilal Omdurman ikina shampiyona y'u Rwanda. Ni ikipe yagize bagira umugisha, ifite Ansumara Samura, Jamusi twarayibonye, ifite ba Babudi Yara, bitwa ba Joseph Stephen Data, bitwa ba George Rodriguez. N'abakinnyi nabona ko ari abahunga bihuta. Ntekereza ko nawe ari ibyo ari buze gukina. Ntekereza ko ari buze gukina yugarira, ari ashingiye kuri counter attack. Ntekereza ko ariyo tactique ye. Rayon Sports yo ntekereza ko ni ikipe iraza gukina yiharira umupira. Ntekereza ko umutoza ataraza gusufura nk'uko yasufuye kuri match ya Matare. Ntekereza ko araza gushiramo ikipe ya mbere nk'ibisanzwe, kandi ntekereza ko ari ikipe iraza kwitwara neza imbere y'ikipe ya Al Hilal Wad Madani. N'ikipe iri mu rugo imbere y'abafana, nta gitutu, iri mu bihe byiza, ari mu bihe byayo. Ikipe imaze gutwara Sekafa, ikipe imaze iminsi yo gutsinda. Ntekereza ko nawe ni umutoza hari inyungu uraza kugira icyo yerekana kuri ikipe. Arakina yiharira umupira cyane, atugarira cyane, kandi akoresha yataka Chaplande buryo cyane kwa R3 11 bashobora kuza kubanzamo. Mwizamu ndabonamo Dande Junior. Dande Junior ni umuzamu mwiza, yarabitweretse, uzi guhagarara mwizamu, uzi uburyo avugana akomeneka n'abadefenseri. Ni umuzamu nyine ubona ko w'umuhanga. Muri match zirindwi amaze kwinjizamo ibitego 2 byonyine. Muri defense ndabonamo Didier na Chupra. Mpamvu shizamo Didier ntabwo Mohamed Watara yarageze mu Rwanda muri joro ryakeye. Ntabwo nzi niba ikipe yakinagamo yakoraga imyitozo, ariko sinekereza ko umutoza ahita amushiramo ataramenya tactique umutoza akina, ataramenya uko akina. Ntekereza ko ari buze gushiramo Nshuti Didier nk'ibisanzwe, kandi bakizera muri Didier kurusha bakizerera muri Matumona. Ntekereza ko Didier ni umukinnyi ukiri muto utanga icyizere ko azavamo n'umukinnyi mwiza. Chupra we ni ibisanzwe, ni umudefenseri mwiza, akina ibintu birimo ubwenge, adahubutse. Ni umukinnyi ufite experience nyine, nicyo kiranga umukinnyi mukuru. Uramubona wokerete mu kibuga, ubona ko ni umukinnyi w'umukozi witangira na equipe. Kuri kabiri ni Kabange nk'isanzwe, nawe ntacyo twamuvugaho. Ni umukinnyi watweretse byinshi muri Sekafa, assist zigera muri 4. Ntekereza ko nawe umudefenseri uraza ni nimero 2 udahindurwa muri Rayon, mu gihe nta wundi mukinnyi waba haguze umurenze.
Kuri gatatu ndabona Nshimiyimana Fabrice Nshimiyimana ni umudefanseri, ni umunimero gatatu w'umutsimbura nyuma ya Ganijuru. Ganijuru afite ikibazo cy'imvune, ntekereza ko yari yagaruka neza muri forume. Rero ntekereza ko Nshimiyimana Fabrice ari uri buze kubanzamo, kandi nacyo giye kugira yereka umutoza n'abafana azakoreshwa no mu mikino nyafurika. Ubu hagati ndabonamo Mudere Akibare, Eridinho Mukono ndetse na Issa Djigba. Eridinho Mukono impamvu mushizemo ni umukinnyi uvuye muri Fountain Gate yakinaga. Abantu ntibabonye bari mujingare kuri match ya Matare United, bagize ngo afite ikibazo cy'imvune, ko ntekereza ko igihe bitari Eridinho Mukono yaba yumvishe tactique umutoza akina, gukina aho yakina fitness arayifite, ntekereza ko igisigaye ari ukumva tactique z'umutoza. Naho Mudere Akibare ni umukinnyi mwiza we turabizi, na Djigba ni umukinnyi mwiza ariko ufite akantu ko gukosora, kandi ntekereza umutoza yaba yarakabonye yaragakosoye ko gutinda gutanga baro, ariko ntekereza ko umutoza yamaze kugakosora nawe niba ari fit 100% yaza kubanzamo nta gihindutse. Uwo bita Eridinho Mukono nyimusubiho gato, ni umukinnyi ukina nka box to box, yaguparticipa kwataka akaguparticipa no mu kudefanda. Ntekereza ko nawe n'umukinnyi ari buze kwizeramo cyane kushuka yakiza mu Prime Jingare. Ntekereza ko atarameze neza cyane no mu buryo bwo kurutsa Jingare. Abataka ndabona bayobowe n'uwo bita Rita Tiradukunda ndetse n'uwo bita Atisokojo, bakatakisha Junior Lemane Kamene. Uwo bita Rita turi umukinnyi mwiza, yagutsindira igitego cya koroneri, yarabitweretse kuri Matare, yaguterera umuterekano kikajyamo. Ni umukinnyi nyine uteza danger imbere y'izamu, ntekereza ko ari buze kuba afite umwanya we 100% kuri 7. Ni umukinnyi wirukanka bakamukoraho amakosa hakaba havamo n'icyo gitego, ntekereza ko umwanya nawe arawufite. Tiso nawe yarabitweretse, ni umukinnyi ukina ahagaze cyane cyane imbere y'umwataka, ni umukinnyi ukina asa n'uri muri surface cyane, ni umukinnyi w'umusikora ukunda gutsinda. Ntekereza ko ntabwo ari wa nimero 11 z'uruhande, ariko nawe ntekereza ko mu mikino hari ingingo hari ikintu ari kumufasha muri iyi minsi. Ntekereza ko nawe afite umwanya no mu gihe yaba atameze neza. Muhoza Daniel yaza akahakina neza, uwo bita Giben yaza akahakina neza. Umutoza afite ibisubizo kuko afite squad nini kandi ishoboye. Kamene Junior Lemane ni umwataka mwiza, afite imbaraga w'igihagararo, yahajera abo badefenseri, niho tubona Atiso ari gutsinda, yamanika yakoresha n'uwo mutwe agatsinda igitego. Ntekereza ko Atiso hari kubona amahirwe. Rero Kamene ntekereza ko nawe ari umwataka uraza gutanga akazi kandi akaza no kubanzamo muri iyi match.